Opa! Šta, Rimac, šta napraviš za sad, ono? Šta je bilo šta? Rimac se zabio, šta? Koji šut je? Žuže, izgleda moćno prema ovim. Opa! Žuže, malo buđi centru stani. Opa! Ide. Bravo! Keep the frequency clear. Ovo je bio bolji izbor. Keep the frequency clear. O, to pogađa, vjerojatno. Oba koš. Evo ga, Bariša! Stipe, jel se lakše više?